Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentah ke step. U Presiden keri ulai ki kusnam syakino hikai ke jingrake ke sengi buram kino hikai henen ke sengi. Kajingdan ki bakot na kajing pang COVID-19 hakari ke lakiyo syaka hinyo point arlai na ke shispa. Ha Meghalaya shispa prapu argut ki beriau ke liyo thamai kajing pang COVID-19 henen ke sengi. Bat ke sorkar pedeng ke menjur banbo ke Medical College ke baar ha ke jelan agalan. Ka kubor ke babnia. Ya kasngi buram kino hikai la rakhe henen kasngi ha kari barok away. Kadairu kasngi balabo ban rakhe ha kasngi khau reu krau ha kathok ka pulie u badairu presiden berem kari Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. U presiden kari Ramnath Kovind ulai khuble ya barok kino hikai ha gane ke jing rakhe. Hau kurwo jong u presiden ulong ba kino hikai kidan ne ke benta ba krau bante ya ke jinglong bat ke jing start ki kena. U Vice President keriu M. Venkaya Naidu ula penpau ke jing sngongo ya baro kinong hikai ke batrai klam syong thaj wada peneng ke jing ke bami na kene ke klam bat ula yaro ya ke jing IT lut ke jing shlur bat ke jing len ladi jongki. U Menteri Rang Bado keriu Narendra Modi ula ong ba keri ke sngongo kinong hikai ke batrai shitom ke bala no senyang bantai ya ke jat benrio. U Presiden keriu ula penkup buram ya sapu nyongut kinong hikai ki bala yo ya ke National Award Arhajar Arpo. Ha Meghalaya ru ya kasngi buram kino hikai ke basan pukandai la rakhe henen kasngi ban penan buram kino hikai ke betrish tam bat IT lut bantai ke longren yang bat ke jing start ki kena. Ha bakran ke jing elang ka balong ha Shillong Public School u menteri ke puli puthi ke jelau bala ke men rumboi uloong bawat la ki don bon ki jing e hendrai ke don pat glenti ban poi syakalawai bakamba. Kat lai ngut kino hikai ke liok pedang ya ke Khusnam State Award kat balai pulai ngut pat ke liok ya ke Khusnam District Award. Arngut kino hikai ke liok Khusnam na kebenta ke jing tre jongki haki skol badan ki kena badan jing duna haki kotmet. Ha kawai pat ke liang u Rahul S. Chatterjee u badai assistant lecturer ha ke subject physics ha ke Jail Road Boys Higher Secondary School Shillong u liok pediang henen ke sengi ke Khusnam National Award to Teachers Arhajar Arpo bala ai du presiden ke riling ba ke video conferencing. Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Matsiudor Warnongbri ila IT ikene ke Khusnam na ke benta u Presiden keri hau Rahul S. Chatterjee ha ke jingalang ke belalong ha ke office jong ke Deputy Commissioner. Ka Office u District School Education Officer ke District West Janta Hills henen ke sengi ke larake ya ke sengi buram kino hikai ke basan pukundai ha Jowai. U Additional Deputy Commissioner ke District West Janta Hills u KC Boro ulalong ukong san ha ke jing rakhe. La ai ki Khusnam District Award Syau Deepak Kumar Saha uba hikai ke Government Boys Higher Secondary School Jowai uba Ernest Papeng uba reu headmaster ke That Mulong Pas I Upper Primary School Pramer bat uba Twinson Rembai uba reu head teacher ke Nong Talang Mission Government Lower Primary School. La ai ru ke Khusnam Best Scout Master bat Best Guide Captain. Ka sorkar pedang henen kesngi ke layatho ba ke jingdon ki bakoj na ke jingpang COVID-19 hakari kalakiyo syakah nyopuh point arlai na ke shispa. Kumbah nyopuh hajar ngut ki beriau ki lakoj na ke jingpang ha ki arpusau kenta tambalalet. Ka sorkar kalaong ba ke rukom traikam balatip kum ka test track treat lane test wat sumar kalairap ban kentiau ya ke jingkoj jeng ki beriau. Ka jingdon ki baklat na ke jingpang hakariru kala dunabha ka balong iway point nyolai na ke shispa bat ka dai ka way ni ke baduna tam ha ka perthai pro ka way. Ha Meghalaya shispa prapu argut ki beriau ke liot thamai ke jingpang COVID-19 henen ka sngi ka badai ka way ni ke jingkiu babon e ha ka shisngi na do balakhe ke ne ka klam. Na kini ki babon e ki dai na ke District East Khasi Hills. Ki badang don ni ke jingpang ha ke jela menta ki don shi hajar laispa nyu pusau ngut bat ki bala klat no ki don khat san ngut san pukandai ngut ki breu ki la kot ni ke jingpang henen ke sngi na pedeng ki badang don ni ke jingpang hadu menta ka basha akta ajur e ke District East Khasi Hills ha ka badon khandai spa khat san ngut ki badang don ni ke jingpang bot sa ke District West Garo Hills ha ka ba ki badang don ni ke jingpang ki don chispa sau pusau ngut bat ke District Ribhoi ha ka ba ki badang don ni ke jingpang ki don chispa arpo ngut. Kani ko kubor ka wan shapi na ko All India Radio Shillong. Ka sorkar pedeng kala menjur banbo e ke Medical College ke baar ha ke jela Nagaland letho u menteri ke tenat ka koi ka kya ke jela US pang New Pom. U menteri letho ba anbo e ke jaka pule doktor jong ke sorkar da ka bakente ukerdan e ke District Hospital Hammon.
Menteri Ulapan Pau ke jing sngongo yau Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi bat Menteri Ketrat Kakot Kakya ke Sorkar Preng Dr. Harshvardhan bakila ai ke jing menjur banbo ke Medical College ha ke jela. La ban kedau hang ne baka Medical College ke Banengkong ha ke jela kadang don mentah hapok ke jing shna ha ke nongba Kohima. Ha Arunachal Pradesh arspa iwengut kibreu ke liyo thamai ke jing pang COVID-19 henen gesngi. Menteri Ketenat Pulih Putih ke Jela Arunachal Pradesh Taba Tedel Ru ulayo ke jing pang COVID-19 bat udan hapo ke jing penkerpang halayeng. Kibadang don ke jing pang mentah ke Jela Arunachal Pradesh kidan 6,000 sauspa prapunyongut bat kibala klat no kidan prangut. Ha Nagaland sa arpu ingut kibreu ke liyo thamai ke jing pang COVID-19 kat bahan rupu prangut pat kilakot letu Menteri Ketenat kakot kakya ke Jela US pang New Pom. Kibadang don dengan ke jingpang ha ke jela mentah kidon hendreus pa prap kundai ngut bat kibala klat no kidon prangut. Ha Manipur uwei ubreu beladap hendrup san senam karta na ke distrik Thobal ula klat no na ke jingpang henen kesngi bat udai beladon lupai kiwe ki jing stom ha kamet. Dagane ka jingdon kibala klat ke jela na ke jingpang kalong laipun reu ngut. Ha ke wei pat kaliang shispa prapusa ngut kibreu kelio thamai ke jingpang ha Manipur henen kesngi. Badakane ki badang don ke jingpang ha ke jela kilong 6,000 praspa nyopu arngut. Ha Tripura nruspa kandai puingut ki breu klio thamai ke jingpang henen kesngi ka badai ka wei ni ki jingkiu ke babon ha ke shisngi. Ka jingdon ki bala klat ke jingpang ha Tripura kalong shispa laipun reungut. MLA ke Jowai constituency uba wailat Miki Shelah henen kesngi ula pelaj ke ambulans jong ka kle terci Primary Health Center hapo ke Chief Minister's Relief Fund. Bat kani ke jingyo ambulans haden prasnem nado bala play ke Primary Health Center. Haba kerana ke jingelang uba wailat Miki Shelah ula kentu kipat ba ban shim jing mentoy na ke kali kit nongpang namar bala ayaka na ke benta ke jing thu ban kit tangye ki nongpang. Kani ke Primary Health Center ke kemi bat ai jing syakri yaki hajar ngut ki breu na ki shnong bahab ha ke Jowai bat amlarem. Katenat penyat rel kari ke lapentep ba prapau teliki rel bakerpang bankit ikinong let nong wan kan sedang terekam nado kakar tarik mentau benai. Katenat ke lapentep ru bagi beriau kila ban buk lupai ki tiket na kebenta kini rel nado ka shipau tarik mentau benai. Kini kirel kidai ki ban yat thamai nalor ki arsba laipau teliki rel ki beladap terekam kamashwa. Chairman ka Railway Board Vinod Kumar Yadav uletho bakatanat kai bajur ka jingdawa ya ka jingyat kirel hagi benta ba pher kari. Ulong sho ba on sepenya sho kirel hagi por banwan ladadon ka jingdon kam. Ka Sarkar Assam ka laple biang ya ka skim ban penslur ya ka jingseng kam la jong shakumba arlak ngot ki samla jong ka jela. Kani ke skim kadai ka Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment dan SVM bat ka ai marsan pong hajar tengka sya iwe samla bala syajit kum ka bai seng bakin sedang yaki kam lajong. Menteri Ketenat Platengka ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma uletho bak Sarkar Assam kala plebiang ya ka SVM hadian bala penwandur thamai yaka. Namar ba ke jinglong jingman ha kapang mingi ka Ladakh kalong ka Basyong Seir. Menteri Yadari ke India Rajnath Singh ulong ha Menteri Yadari ke China General Wei Fenghe ba ke China ke ban buram yo line of actual control bat kamdai ban persyang ban penkelai ki kendon balai kot ban penne ki kumba kilong. Rajnath Singh ulong ya kene ha General Wei Fenghe ha ke je kendo ha Moscow. Ulong ba ke China kadai ban weng no ki kenhun sipai kloi kat bala na ka jaka badan ki jinge kenat kenthop ha ka pangong lek. Batkat to ka kubor kalakot akan nika step ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Ha ka por prabajeng ne so ba ka Delhi station na ka benta ka kubor ha ka kten hindi ka banbot na ka kubor ha ka kten pareng ha ka por prashteng. Ngipin kan mau pi kinong sngap ba ha ka por kandai baje menta ka step pinio ka kubor na ka tan stela mingi ha ka kten pareng na ka nika station. Sngoba ban ap menta ki kubor na Delhi ka por menta kala janda partat